Ku itariki 2 Mata umwaka wa 2026, ikinyamakuru The New Times cyatangaje ko Iran ubwayo yasohoye ingingo 10 Amerika igomba kugenderaho kugira ngo intambara ihagarare. Muri izo harimo ko Iran ikomeza gukora intwaro za nucleaire ndetse no kuyobora umuhora wa Hormuz. Ibi Amerika ntiyabikojejwe. Nyuma yaha Iran yasohoye ingingo nshya 14 ibona ko zagenderwaho noneho mu guhagarika intambara burundu, ubu ari nazo zigiye guteza ikibazo. Iran bikaba bisa nkaho iri kugenda icururuka. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko Iran yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo nshya 14 zikwiye kwitabwaho kugira ngo amasezerano yo kurangiza intambara agerweho. Ni ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yagaragaje ko ari kwigaho, ariko kandi bikazaba iby'ubusa Iran niyitwara nabi. Muri izo ngingo harimo kurangiza intambara mu minsi 30, gushyiraho amasezerano mpuzamahanga azatuma iyi ntambara idashobora kongera kubaho, amasezerano ko Iran na Amerika bitazongera guterana, ndetse ayo masezerano akaba arimwo ibindi bihugu bifitanye umubano mwiza na Iran ndetse na Israel. Harimo kandi gufungura inzira ya Hormuz, gufungura ibyambu byose bya Iran byafunzwe na Amerika, no gukura ingabo za Amerika mu bihugu bikikije Iran. Iran kandi yemeye ko izamara imyaka 15 idatunganya uranium ikoreshwa mu ntwaro za nucleaire, ndetse kandi ko nyuma y'iyo myaka yose izajya ikora uranium iri ku rugero rwa 3.6%. Iyi nayo itazajya ijya mu bubiko ngo ibe nyinshi. Ubusanzwe Iran yakoraga uranium iri ku rugero rurenga 60%, ari nayo ikoreshwa mu ntwaro, ariko 3.6% ni urugero ruto cyane kuko ishobora gukoreshwa mu nganda zonyine gusa, mu nganda nini, ariko iyi ntiyakoreshwa mu bushakashatsi cyangwa mu gukora nucleaire. Harimo kandi ko nta ruganda rwa nucleaire rwa Iran ruzangizwa, ndetse kandi ko izajya isangiza amakuru y'imicungire ya uranium izajya itunganya no kuyohereza mu bindi bihugu mu rwego rwo kutagira myinshi ibitse muri Iran. Iran isaba ko yakurirwaho ibihano nka kimwe mu bisubizo by'uko nayo izabiretse gukora intwaro za nucleaire, ndetse n'umutungo wayo wafatiriwe ukarekurwa. Iran kandi yasabye ko igomba kuzagirana ibiganiro n'ibihugu by'Abarabu bigamije kuzamura umutekano mu karere biherereyemo. Izi ngingo zisimbura izindi 10 twavuze hejuru zari zaratanzwe muri Mata 2026, gusa kuzumvikanaho bikagorana cyane kuko Iran yo ishaka ko habanza gusinywa amasezerano, mu gihe Amerika yo ishaka ko habanza gufungurwa inzira ya Hormuz mbere yuko amasezerano agerwaho. Hormuz ni inzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petrole ku isi. Kuva iyi nzira yafungwa, Iran yakunze kurasa ku bwato bwikoreye ibicuruzwa byavugwaga ko ari ubw'ibihugu by'inshuti za Amerika. Buri kwezi hanyura ubwato 3,000, ariko bwaragabanyutse cyane. 1/3 cy'ifumbire nacyo kinyuzwa muri iyi nzira, inyuzwamo n'ibindi bicuruzwa birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Kuva kwa 28 Gashyantare intambara ya Iran yatangira kugeza ubu ku ya 3 Werurwe 2026 yari imaze kugwamo abanya-Iran 2,276, kandi hamaze gukomereka abandi 26,500. Nubwo bimeze gutyo kandi, Amerika y'ubu ngubu yamaze kwemeza ko ibikorwa byo kuyobora ubwato muri Hormuz biri gutanga umusaruro. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ibikorwa byo kuyobora ubwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli buri kunyura mu muyoboro wa Hormuz byatangiye gutanga umusaruro kuva byatangira mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Gicurasi 2026 nk'uko bari babitangaje. Ku wa 3 Gicurasi 2026 Perezida Donald Trump ubwe wa Amerika niwe watangaje ko ibi bikorwa yahaye izina ryitwa Project Freedom bigamije kubuza ingabo za Iran kwima inzira ubwato bw'ibihugu bitandukanye cyane bunyura muri iyi nzira ya Hormuz. Leta ya Iran yari yaburiye ingabo za Amerika ko nizigera zinyura muri Hormuz zizaraswaho, kandi ko zigomba kwirinda gufunga ibyambu bya Iran biri mu kigobe cya Persike. Ibi Amerika yabirenzeho. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Gicurasi 2026 ingabo za Iran zirwanira mu mazi zari zatangaje ko zakumiriye ingabo za Amerika
zerekezaga muri Hormuz, mu gusobanura ko Project Freedom yapfuye igitangira. Ariko kandi ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM bwatangaje ko ubwato bubiri burasa misile bwinjiye mu kigobe cya Persic kugira ngo zikumire ingabo za Iran ziri gufunga inzira. Ibi ni ibitari kuvugwaho rumwe. Iran ikavuga ko yarashe ubu bwato bwa Amerika ikabitera utwatsi, ikavuga ko itigeze iraswaho, babigerageje ariko bagakumirwa. CENTCOM kandi yasobanuye ko ubwato bubiri bw'ubucuruzi bwa Amerika bwanyuze muri Hormuz bubifashijwemo n'Abanyamerika bari muri Project Freedom. Hari impungenge ko intambara ya Amerika na Iran ishobora kurota nyuma y'agahenge kagiye kumara ukwezi, noneho intambara ikabera mu muhora wa Hormuz. Umuyoboro wa Hormuz ni inkingi ikomeye cyane y'ibihugu byinshi byo ku isi mu kigobe cya Persic, unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli nk'uko nawe mbikubwiye bijya ku isoko mpuzamahanga. Nubwo bimeze bityo, ntabwo nareka kukubwira ko mu myaka mikeya ubwo ibindi bintu byose bizaba byarahenze, ushobora kujya kubona ukabona isukari nyinshi washaka ukayisongamo n'umutsima. Amakuru avuga ko isukari u Rwanda rutumiza mu mahanga yagabanyutseho 36% muri 2025. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ko muri 2025 ingano y'isukari u Rwanda rwatumije hanze y'igihugu yagabanyutse ku kigero cya 36.5%. Minicom yavuze ko muri 2025 ingano y'isukari itumizwa hanze y'igihugu yagabanyutse igera kuri toni 195,610, ikaba yaraguzwe miliyari zirenga 212 z'amafaranga y'u Rwanda, ivuye kuri toni 308 zaguzwe miliyari zirenga 348 by'amafaranga y'u Rwanda muri 2024. Isukari yinjijwe mu Rwanda ikubiye mu bwoko butandukanye kuko harimo ikoreshwa n'inganda mu gukora ibinyobwa n'ibiribwa ndetse n'ikoreshwa mu ngo z'abantu. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi yabwiye The New Times ko impamvu isukari yatumijwe hanze yagabanyutse ari uko mu Rwanda hashyizwe imbaraga mu nganda zitunganya. Ati impamvu isukari itumizwa hanze y'igihugu yagabanyutse ni ukubera ko abantu bayikoresha basigaye bakoresha isukari nkeya ndetse n'inganda zitunganya mu Rwanda zongereye ingano zitunganya. Yakomeje kandi avuga ko isukari idatunganyijwe yoherezwa mu mahanga ngo itunganywe neza mu nganda yagabanyutse muri 2025 ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Ati kandi indi mpamvu yatumye isukari itumizwa hanze y'igihugu igabanyuka nuko ukubera ibiciro ku masoko byagiye bituma abantu benshi bahindura cyangwa se bareka bimwe mu byo bakunze gukoresha. Nubwo isukari yatumijwe hanze y'igihugu yagabanyutse muri 2025, iyatumijwe muri 2024 yageraga kuri toni 308, ikaba yaratanzweho arenga miliyari 238 z'amadolari. Imibare ikaba yaragaragaza ko izamuka rya 24% muri 2023 kuko hatumijwe ifite agaciro kangana na miliyari 192 z'amadolari. Muri Kamena 2025 ubuyobozi bw'uruganda rukora isukari mu Rwanda Kabuye Sugar Works bwabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha amakuru ko hari umushinga bari kuganiraho na leta uzasiga hubatswe uruganda rufite ubushobozi bwo gukora toni 600 ku mwaka, ku buryo bizakomeza kugabanya ingano y'isukari u Rwanda rutumiza hanze. Uruganda rw'isukari rwa Kabuye rukora toni 17,000 z'isukari ku mwaka, rwatangiye gukora mu 1967 rusya toni 50 z'ibisheke ku munsi. Rwagura ibikorwa byarwo mu bihe bitandukanye kugeza ubu rusya toni 600 z'ibisheke. Ese urumva bizagenda bite? Ahari tuzajya tunywa isukari gusa nibiba bikomeje ku masoko gutya iby'ibiribwa. Naha dushyiriho akadomo ku makuru yacu. Ni ikiganiro byagenze bite today. Nturebe umwindaji wumva. Kora subscribe niba ukunze ibyo dukora. Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Ndagushimiye.